Menimçe Bulgar tuğan til 2016 her bir balanın yüreğinde hiç bir kaşanda yo'qolmayacak bir iz qoldirir deb umidlanib qolaman. Балалар бик актив, бик кызыксыналар. Теләп килгәннәр, белеп килгәннәр, кайда килгәннәрен, тел белән кызыксынулары бик көчле. Шуннан да лагерьнең исеме җисеменә туры килә дип уйлыйм. Eydavanlarga zorunmuşlar dilisi kile, bağlarga isen imin yol etsinler, ukurga kiş jisınlar, selametliklerin nıgıtsınlar idi. Elbette tuğan dilimizni hürmet eterge, yaratırga öğrensinler, tarihimizni, medeniyetimizni bilsinler idi. Bu forumga men volontyor bularak keldim. Chunki bu proyektga o'z ulushimni kiritashim kela. Men Bulgar tuğan tilde birinchi topqir. Munda bik ko'ngilli, yangi do'stlarni topib bo'ladi. Hoy hoy hoy, hey hey hey, hoy hoy hoy, hey hey hey. Kita ta 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 dam, kita ta 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 dam, kita ta 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 dam, kita ta 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 dam. Hey.